has made this morning especially for you. He hopes that you will be joining in the work he's gonna do. He's got a blessing waiting for you today. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a beautiful morning. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. It's a wonderful day. A wonderful day. Yes, indeed. It's a beautiful morning. It's a wonderful day. Time check, 11 minutes after 6 a.m. here. Good morning, Accra. Good morning, Ghana. Good morning, Africa. Abusia, Adapa Yatsnase, Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedino, and your dear brew. And I enjoyed a brand new week, and it's the 21st day of the month of July 2025. Kita wonsa bosomenom, that was what you know back, one film yenu, and the edunum. Medofo, what is sheba? Abusia, Adapa Yamwa Kwaba. Jubadi anything the Anidaso Wɔhɔ Obia, and I pay. My members are so what Pomocrat saying. Now watch you for any yashasi. Your morning thoughts shape your day, make them positive. Your morning thoughts shapes your day, so make them positive. It's a brand new day, it's a brand new week, and of course, it's a beautiful Monday morning, and we are here to serve you breakfast together with my able team, Samuel Kojo Aqua, Ziggy Ebwa with the production. Executive producer, Ishraba Kojo, Sammy B, or Pambo the 114. And if you other the crew members, you know, ete channel pay, you did Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi, you know, you did bro. Free Sabre, Copem said no, what you bebono. Come home, na yen so yen can home. Jumedi anything Eddie Anidaso Wɔhɔ Obia. Now we're streaming live on Facebook. Well, by your Facebook page in this one, a DLFM 106.9, DLFM 106.9 live on Facebook. Live on YouTube. Also, for WhatsApp message, you know, for 0593 40 6565. WhatsApp line, I don't know. 0593 40 6565. Or comment, or reviews, what's in or criticism. Will be a fabra, na fi yenso yenjibre, na yankin can farm. Show proudly brought to you by Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. One other Roma, and Yadijumedi, Yadibrewo. Into for WhatsApp message in the bra 059340 6565. And I pay Abusia Bedofo. What is she about? What would see me on a pay? Yen din komoka crab. Yen she ye hun kuna kakra no pay. Menim dia waso wompaye mu ya no. Menim dia waso wompaye mu ayemu. Daniel bompaye hwehwe ntiase wo de akom chekura kan ho Daniel wo kan tworo na wo se Daniel bompaye hwehwe ntiase ana wo de akom che kan ho Bible ma yetiase se Persia mapomba ebe so wo bofo ana wo de mbuaye ebanimu wo kan Bible na wo se Persia mapomba be so obofo a no what did Daniel empire ne mbuaye no what de ba no wo ba be yire no wo be capture no ana pay minim dia wachire wo boafo minim dia wachire wo dofo bi minim dia wachire wo sikasem minim dia wachire wo awade ana pay me catch so wo bi biara waso wo muaye mu obi biara wo kuta wo moye anasa wo mpaye mu no se nyankopon soma wo bofo foforo e ma ne ko rescue e ko che sa wo bofo ane yaso ne mu na anapai obi biara wo kura wo mpaye mu obi biara wo kuta wo adwuma mu obi biara wo kuta wo sikasem mu obi biara wo kuta wo awade mu obi biara wo kuta wo promotion mu nyankopon ensoma bofo foforo no wo mbambeje wo anapai empire me bo ama wo empire me yi ama wo se nyankopon ensoma sa abofo foforo no na fe obi biara wachechire wa wade obi biara wachechire wo sikasem obi biara wachechire wo promotion wa kwantuo obi biara wo na woni mu akoma so wade obi biara wachechire mu no nyankopon ensoma abofo foforo no wombra emra meje wo
me pai ba me ba ma no Daniel bom pai no wo bom pai hwehwe ntiase wo de akomche kura ka ho Troy ma yetiase se Persia mapomba be so obofo na odi mboye banimo to obi biara waso nyema maboboso imu mu wa bra bomu no Nyankopon enso mabofo foforo na fi wo mra mejo minim se nche Nyankopon ba beto opono e wo watamfo anim mankunim di aba nkoma na pa mi ni wudie no se wugidi a fagidie kese ta akiri na kase amen ana pa Nyankopon hwira ya from DJ Hitman obetumi afra me bra kwabena maache minutes after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. I was a brother so one so friend I feel what do I say about. But I pay me the baby can't you be the home. Also bet to me a friend WhatsApp line no. WhatsApp line wo fra. I be pick your calls no. Another 4 person ban what do I say about. And to one friend numbers na fe won't to me get it through. From WhatsApp line no you be found. Once what do I say about. 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Abraso ye bi telephone atuma won so do asedaba. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pa twa fro say. Mr. Nyako Tamani Town. Mr. Nyako anapa ye na Nyankopon say. Hitman yame asumje enka mo nyina. Enka won so. Oborbore Nyankopon afie so asa di esi na otwe fufuro mu ama DL ebusuani nyina se ne mama hiem na me ode bonye ni amensa me mfata bebe gina
radio so na me de Awurade ase a ya meka ne say Awurade me da wase sa na dwu ye kodaye ekwan da ye hwenim ekwan da ya som abo bi akohyem wahwe ye so abɔ me na me yere me mma babusua ani fie mitimi nyina ho ban na de pa kyinya eda na se na dominanti amen Amen. Good morning. Good morning, Black or Black. Me ba che fro say. Aja Christian dem kotoku. Ana pay na Nyankopon say. Man of praise, but that fine idea ni bi. But the action not to discuss. And ya hu de ne tu. Ne nyansa. Okay. Ya don't put no play as you so. Me ka say accident kan e bi. Then I say na no praise ma sa tu nka. Amen. Ni telephone na. Amen. 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 Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che fro say. If I'm a Ben, make a selfie to my come to 5. Ana pay na Nyankopon say. Hitman, saya sama kuala Gabriel and Tua Makasi, Banya. Amen. Amen. Ben ye da se papa. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che fro say. But some of the days you can selfie come to 25. Wa da Roman pay na Nyankopon say. The pay the Jamia Sibi, 1 year, why am I? Okay. You die, what may I saw you on the pay? I said, that common. And they pay me Jame Busia. I do my dofu, even my town for running, and now I say, so I'm going to the papa tea, and they pay me. Then I'm here to say, a Kobia will be afraid in the Yahu. Now, Copama, Kone Jabba to Samri. Let me sing a miss, or be your Timor, or Kuta power, or say, Ko, you're afraid in the Yahu. Nakopon done ready, and the Copaman and Wasian Kanu. What areas? Our own person will call them Guasi. You say, I say, oh, my 10 Guasi, then Canipa, don't can do myself. I will ask you to do, I don't say amen. Amen. Good morning. Good morning, Katinka. Me pa che fro say. Better show again. You ana pay na Nyankopon say. I will walk up. Amen. He said, Castle Friday, Wama at the Pepe and Chakudini at the Bisa. Can I say into one? It is a matter of production. What balance what you near? You can say that for the apple. Some president number 5 must send the die number time. And never the better criminal. And also for don't should be beer. A mabon could be beer, by Papa no at the Fradwan Council, non cram. Now on Tono Quandam, no man, no mamma, so never son of Amen. Now, so Bussian so in Sa and Musso. That is comfortable in Kata Musso. Amen. Now at the Petit Biwa. Your father now, your mama. You don't have to be a Amen. Amen. Good morning. Good morning, Brother. Me pa che fro say. If you ana pay na Nyankopon say. No crap papa. I say you're such a woman none of the first. I wasn't in both your book and say advance in oh man danger from my on boy whom by any my bush near Cobus and Quina. My home master, as I dear son, that's Dennis Abiaman. Amen and amen. Amen. Yeah, that's it. If you are to be a friend. Also, bet to me a friend 05934065665. 0534050 And I'll pay WhatsApp line on your beer to me. Also, bet to me a friend for swap 05934065665. Hello, good morning. Hello, good morning. Me about your friend say. You, you're not going to say. This month, I am asking. I can't listen to them. I can't hear you. I don't do anybody. They are doing a month. I asked our show you so. The boy who buys you a cut of soup. I really didn't have me that was so sure my gun of so. I want to so boy who buy. I want to buy you to be my domain. Amen. Amen. Hello, good morning. Look, back on yes, sir. Me about your friend saying. I don't usually go no good. Me about you na pay yen Nyankopon say. Na pa we le nyamia say ya chance start another week. Come find on kono fan ko pass dream. Amen. Amen. Odo ye da se pass won so what me a friend. 05934065665. I say Hitman who high for FM. Man, that's what Tim Kwamoje did me more for Sania.
I made a Yanko taxi driver. I had the banner pay. Good morning. Good morning. Me pass you for saying. But I'm in the Adua credit. I do a free him for. I try to pay the Gamias or Madi Papachi. Madi Patch was one baby do a wee my pama. Amen. And the baby saying, I say, I look for that hospital. Oh, more by the summer yale. And the pay the Ghana mine in our show and say, a president show and say, the pay one man president cried the party. Oh, my age, my papa, my age, my dear. And the pay me saying, I say, you might be wee, and Mr. Cassam. Abiyejuma misenya me ama dia timi no ma miska nyejuma miseno ma yamo bododo miseno omo am na miska nyejuma e wa dum ti amen Nyankopon wondo mombo. Good morning. We about you for saying you be Valley View University akoso ene Nyankopon say anope de nyame ase ane bambo fo na ne hweso pa ye fe no ahwe so ama de pafe esa chie ye hunu hai se ese biem na wotwe kwapra beto ye ne se esa biti na wotwe fufuru ma etre se nyame ye bi ama ye tie ne ebusua ene Ghana ene di obusua nyina ye dia sidama na no pe. Amen. Good morning. Morning, Hitman. It's Legonio. Mama Esther no pay na Nyankopon say. I no pay the radia say, a radia sign na di you. No credit. Oh, hi, I found toy so. Ama yan toy and tia, ya dahati. I'm sorry, I want you din. Until ya dana say, I was Hitman. When you were bussing my brabo. Amen. Ya dana say, I walk. That the Lumba in Abusia so abrabo. Amen. Ya dana say, e wo ye so ya busia abrabo so. Ya dana say wo Ghana man so abrabo so. E wo Jesus Christ. Yes, amen. Amen. Mama Esther. What for your invitation as a Hitman? Good morning. Hallelujah. What for your Nyankopon say? Hello, good morning. Asante Zongo. Oh, Papa. You're not going to pass. Yes. I can say, I said, I and Kennedy, Danny Dana. Now, I am a two. Tudina. Probably Chimisa, I am a person you want to make two. Two Kenya, a Kenya, me, I can say, Miss. I said, the Brinas of your I am mammy. No credit. If you show me someone. Asana wo if you see a Japanese nara ube daniaja oh or that's a ye if you show me sumuno asana wo if you see any nara be chomako papa asante Nyankopon ka so ho pa amen. I'm 106.9. I said good morning. I thank God for a brand new day and a brand new week. Today is my son's birthday. A friend and Anaya. My fear the free time my community 10 at the buyer. And happy birthday and confirm Anaya. Yeah, then Yanko Pass say hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pa cho man so kakra ma me fro say. Okay, Hitman, pa FM Bedu Ketri. Bedu Ketri no pay na Yanko Pass say. Yo Hitman, wada Roma, ma me tam ni ke. Hitman na bi si ada ne ba. Na mo me dem na me se na to nyom kakra me fa me him book. Yes, I did tell you, no man, keep your face, you can't pray you. And I'm going to be rather. You didn't know me, and 2 million you can and who is out with you. Again, you know, you told me. You're not about the tennis. No, Kwame, money, you about who could speak. I go to cook. But I'm saying, just send me a fit. And they say, Ghanaian. I come in Kwa. Let me see, saying that's all, not said, and now, okay. Then that's all. You don't have to make an answer already. Say the party send me sweaty, it's me. And the bad was on number from water. Let me see the other. Who said the hour was soon? Then I did the other stem of Betty in Tabu Kumona. It's my dinner and send me a dome. That's all, that's what you are. The Yamia say. In Tabu Kumono, the Kelana, or dinner, moment to say, yes, that's what it does. Nyame beye.
so a cock and that's all in Nyame beye. Amen. Amen. Nyankopon ebeye. Good morning. Good morning. Doctor Mentwimpana Suhum. Mesomu awusum anopei na beda Nyankopon ase sa no pei so. Beda so tinkwamu. Me ne meyere ene me ma ene me nua no ye tinkwamu a na ayaseda ana no pei bedi ma otwetia po Nyankopon a abere ni abere bia no ohwe me Mentwimpana so a omma me ho emmasem. Menam akonya we eda Nyame ase ede ma me sopo pani papa betu eki aye Pentecost sopo a ono no ye district pastor e wo sum ha adopei the da Nyame ase kese fa ede ma me ba mi tufa na mi ko chebi na mi ko chia pastor Ebeneza Ado aye Pentecost sopo a chebi anowo adopei so ono ne yire aye Juliana aye Ado the da Nyame ase kese fa ede ma mu ye pa Mentwimpana me makasa ne enwa bebre woni otwedi ampon Nyankopon enye adwuma anofai brasi bebe me so me da se Nyankopon enka wonso ho. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie me pacho wa pomo to say. Adomani ashiyo erade asan ye na de ni biem. No crepa papa. Obia ne han fefe na to ye die sorry ye ne basa kase kura ye mu a. Na ya sidan kuto ni ye de ma wo tia se Nyankopon. Anope ye dana so abambo ne se fa wo de ase ye. Wa se ye nso ama de party nya na ya sidan kuto me ne mabusia me ma me nananom. Oh, erade aye. DLFM obusia kase erade abom nso nyina obanya na ya sidan kuto ayeyin kuto ene ede motia Nyankopon because wa da erade asema da de Lumba erade nwome nkwa ho miemu ne mo ne na busia nyinara oma won nkwa ne ahoden non shabofo ma won ba di a Roman father wo erade mo no nso ho ban my Ghana mu nipa aw erade ehu yamobo erade wo hu yamobo mu mofra emu yufo emu mpanifo erade anya wo yen oni yen adi ni ya no pe na ya sidan kuto yeda na so won bambo ne ne yesupa wa home nkwa ho ne egu mu a na ya sidan kuto amen Auntie Maggie. Good morning. Awon ente hu be yehi Me pa sure for say eske dodoa ana pe ye na Nyankopon ase Hitman aseda kase enkoma wo asafo urade leto so mienu ye wankasa amen wa hwe me ba me busia no ba na busia ma de parking this abua pon ko bo say obi afafo frede ne de aseda aka urade ne din nle ya so de oni mo bia bedu adwuma mu yeso ye ko so omo ye ho banso nkonfa ye nko yel wakesi na omuso waka echo mo baso urade mfo mu so okola ka banso mfo mu bedu al ifi waso dream ne poma ye nyina ne aseda ne aman on kan ye ho na biri na e wo Yesu Kristo din adominti amen me that say. Good morning, Hitman. Thank Jesus for another wonderful day. Nana Brofisa for so what then Nyankopon say no pay. Also for a WhatsApp message, from Brown. Good morning, Hitman. I thank God for giving me a wonderful day. Thank you, Jesus. Amen and amen. From me, Richard Man and BB. Hello, good morning. Good morning. Me Patrick Frosty. Welcome to Mrs. Minta. Dababa. I don't pay any Nyankopon say. I don't pay the Yamiasi. I want to supply a bamboo, dear boy, I don't pay. I saw the every now what you fulfill. Such a mother boy, Jim Mojadi, one for Sania. As I'm not asked, Dan Kennedy, then I feel a brave when you're close to your my near Busia. Rock around a place, yes, that's it. Amen. I said the brave. I didn't be a show crew, Amma. Amen. Now we need this family. And I was sick. I didn't count if you couldn't see them. Amen. Fear for. Amen. You may walk off by DLFM for. Amen. Radimbo be a home by. Not any day now. Muntimbe, I'm on your over. I was say the boy, my God, and you did Miami. Nina, Munkambo from running into refreshing and Munya. And then I may ask it open the sword in your dream. Oh, yes, you do. Amen. Amen. Mrs. Minta. Good morning. Morning. Me Patrick Frosty. Jennifer. Jennifer, no pay any Nyankopon say. No
Koma bacha no pe hu ye de. Me pacho nyame ado me ho ye pa na wo so e. Ye de nyame ase. Ano pe nso ye de nyame ase. So din ye cha na wotwe. Na enema de so adatu. Na ye kan sa seda na ye nguto na ye de ma no. Na se nye wo han fefe se na ya fa seda ma nyame a. Na ya yo ti afo Ndi na ye kan se ye de nyame ase bebe ye ma mebusua. Black Communal Webusia, DLFM Funina Busia, Kofa Baiswe Busia, Ghana Menina Busia, Yadana, Yenina Bomuka Sera, they say, Yamana Iko, and Yajuma Pa, and Nelson, Wasai and Fefe, Medanyamiasi, a best Kufu Street, Medinishan and Sa, Ejumaya Fu, we also won't be a Tifienso, Yadination and so no new. No ni bi asem onno hwe janka enwomobo ekuna foso nti awrade nanka so onma ne nsa so ma ne ba na bebre na waye na ye refi na asidada dani nyina Black Communal anope bi ade beide ye refi kwa e bekai nyame siraw no siraw pa amen nyame asi amen Me that's Jennifer. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me pacho e fro saying. Richard, Captain you. Richard, no pay ye nyankopon ase. Ade no pay de ade ase. Say na dum ne mumbu hu wa ma yeso. Ade pache e ni abusia no pay de ade ase. DLFM adwuma fo na ade ni ba ne le abusia na. DLFM Collins Association fo na ya de ade ase. Admin amen. Amen. Me that's say won so. Otumi afre na wo de waseda aba ena no pay 0593 406565. We say good morning, Hitman. Please, how are you doing? Pacho me hu pa. I thank God for my life today. Amen. Dora, Edifree Christian Village, Achimota, and Dubai. And pay. We say Jessica. Good morning, your friend Jessica. Edifree Nungwa. I thank God for a beautiful brand new day. Jessica, and the we buy. Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Me Pacho for saying. Piano, because I put them a new town. Piano na pay. Yeah, na nyakopase. I thank God for my life this morning. And me, sister, mama, what my new market. Amen. Amen. Me that's the piano. Good morning. Good morning. Me Pacho for saying. Me kwa me Pacho ma minti wa no pay. Me Pacho na no pay. Monday Sabbath the radiasi. Ya do phone nka. Sai man Pacho hoye. Na me adom me Pacho me hoye pa. Yo. Me the radiasi pass was a boy of pine. Free Friday. Some Saturday, Nintia and Camboni be a head and a say. That of women are so and so as the Radiasa booming and so on by Bonibian Congribia. Amen. Amen. Require me that say. Good morning. Good morning. Me Pacho for saying. Me didn't Kwame is I'm a Tompa walk on Plum last stop. Kwame and I pay and Yankopon say. Yo. Say that was ya. Fata. Ure ye wa yewa. Fata odun fo wajiyane fi wo mu. Na wa manye kwani ewie. Eninti eda wa asia. Fata. Onyi gaje se ye ja wechura. Obia ni o titi nyamie ye besumu eja ya den nyamiase me den nyamiase ma Ghana so wa man asumwi mpai boni se ewrade koso hu yamobo no man asumwi a ene awie da amen obin so traso na pay. Good morning. Good morning, Brother. Me Pacho for saying. Me didn't be asking you. And according to me, Danyamiasi. You. And Danyamiasi, the mama and ma, Mikunu, and the one cassa who is more dear. And Danyamiasi, the brave, is a wire and a door soon. They see a discretion and Chiaka, Kayan and Honahine. Uncle Biani, why you bet me at your dark room from my own info. Indeed, your wire and a fire needed. A free and winning and then like that. In the nasty, I don't mean to
Amen. Yeah, that's a passer one so what to me a friend. 0593406565 0534050199 and I'll pay wolf friend if you won't so what do I say that about? I said that what the man yankopon and then I'll pay. Now what you for and yes, it's a brand new day and it's a brand new week. Good morning. Good morning. Me pacho me who your partner won't swear. You are doing. You who are sick. Send so I dare see a minimum massive black or blanca. It's your Roman father and my phone. Amen. Yeah, that's the pastor one so what to me a friend what do I say that about? Fabiano now for your first hit 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Good morning, brother. Me patch for say. But your friend Jamaica Safi Spenters. You are trying to pay and then Yankopon say. Then you may say, so I share some of the pepper be a chain. Mama Bonnie be a kind. Me bra be yare me senya me so on son yare wo good almost 6 years. Ya me son yare boni be a wa ya ofan chano. On hu ne mo bonon son yare. E den ya me ase wo ye nyina ye bambo ho. So aboy ye ho be na ye meda. Ona wotru on tinenim ensure ye. Na onka ye ho. E den ase wo dim amen. Amen. Good morning. Good morning. Me patch for say. Your friend Kate, Nkasefi Oyibi. Yo, Kate ana pay. Ye den Yankopon say. Me den Yankopon say. That nyomba kwa nyame. Tuni nyina. Yenda wasia. Fata. Ye waya. Fata. Where ye free wo wama ye kwenye ye enti yenda wasia fasa. Amen. Amen. Yeah, that's so what to me at all. Nyom come up. I actually Yankopon you nyam. I was your honey, I said that Bessie Yankopon won't hear and I said that. Yakoma swadi yenyi na wanya mfaba ye. Ebra ye free ye kwa dwuma yi. Wanka ye ho wanfa ye nkodura sumdue bom. Ye kwa akoye woma ne nyenhura. Ye kwa akoton woma ye nto. Ye kwa akohwehwe woma ye nsanka. Ye asabe du fia sumdue ma. Adaka se papa ye da wase. We ni empire. Amen. Father, 3 minutes after 6 a.m. here. Coming up next, major stories making headlines in the national dailies. All the top stories. Go back right now. Moboswaya de Brown. And I'll pay story be about that. IGP warns violence. IGP warns against the violence ahead of our Kwatia by-election. You better won't come on. The Inspector General of Police, COP Christian Tete Yono, and Ekasasemi. I'll pay a bedi home come up a higher deal 106.9. Join anything, Eddie Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Nina
106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Phobia and what do one birthday, your mama happy birthday. Happy birthday and come on your from Sweet Mavis. Sweet Mavis, it's your birthday today. Yango Ponshao, Oyan Centronia, you are a broadcaster. Auntie happy birthday and come on. Sweet Mavis, it's your birthday today. Yango Ponshao, one your Cassia Pa. One for Ufra Dumunkwa Dumo. Auntie happy birthday and come from Sweet Mavis, it's your birthday. Enjoy your day to the fullest. May you live to be more than 106.9. Happy birthday and come from Sweet Mavis. Happy birthday and come from your front Nano for it. Evelyn Nana. I know your birthday, happy birthday and come from a refuah, be a champion, and your birthday, happy birthday and come from Barbara Dakwa, happy birthday going out to you, Barbara. Belinda Hinkra, I know your birthday, happy birthday and come from Belinda. Happy birthday going out to you, Richard Beckham. Shelley Enima Subonte. I know your birthday, happy birthday going out to you. Happy birthday and come out, Abraham Ohinijan. OM Studios. I know your birthday, happy birthday going out to you, Abraham Ohinijan. I feel maybe I would do better than that. Happy birthday going out to you. 106.9. And this is the Breakfast Show. Coming up next, the major stories making headlines in the national dailies. Kowakrat animal boss when the browse. And I pay Kowakrat and what the end of him found. There's a story here online and I pay. The Inspector General of Police, COP Christian Tete Yono, once IGP warns against violence ahead of Akwatia by-elections. I was the doors. And I pay a baby home come out. And my brother is sitting in Shabba Kwadio maybe at Nase. Kwadio at Nase. Good morning. Good morning, Rakobra. Na Bibia Bokodi. And how was your weekend? Weekend is everything was cool. Everything was cool. Near the Cooper. We are sure send a baby at the cool. Sir. Sure. Did the young couple say? Now, what you for friend Yesimu, and it's good to be back on radio. Michelle say, and a Pebiana Mania Japan. No question. To make sure I want to pay. You didn't to Musa and your car. Your best son baby, and I am. No crap. What dear, you'll be able to. Now, see, best I be she, Muno. A yardum kutu. Tis a Namia yardum. That's not be she about Domson. I say, yes, I be she, man. I said yesterday night. A yardumbi and her bottom so. Quadana Pena many at here for a bon combo. Near she your home crying. Now, Koma, na ye bono. You cry ship. Yeah. A young pie bot. Okay. And a near bono pay. What them said Daniel a bompaye. I returned to us here. A Sunday a come check home. Bible my tias a Persia. Ma pomba. Ebe sword ya no bofo ano wade ne mboa ye ba no. Oba be yire no. Boni be se ye capture sa abofo no. Sure. Nyankopon san soma abofo foforo. So ma meje sa abofo no. Anapa na me buset ye fo. Minim de wachire wo boafo. Minim de wachire wo dofo bi. Minim de wachire wo wade. Minim de wachire wo adwuma. Minim de wachire wo promotion wo sikasem. Anapa yi me yimpaye e dia matifo. Said dia wachire wo bofo a wade wo aye ba no. Nyankopon ensoma bofo foforo. No mbra mamreje etifo. Tikwadwo we ni nkoma na me ne etifo ba no pay. Brako bra meda se na nya me nhira said bia da ya na ofa so. Na ma foforo nso eye enhira. Na nkoma ade ba ye no emu ode pa. Na wokenkan kolutofo homa na waka se anka wabie apono pi ama nipa anka mu nhira bedo so ama ye bibire na nanso eho akwansifo no
ena edoso enti se de na wo kan sa pepepe na se won tie no kre ye mebre na ho no mo a de bia da wo hwe modern bo anka bia ye bo ekukuruhwe ase ene se de nipa bia beye bia esi odi ye no bra kobna otum se wo ye ni nyina na so be ye no be kwa na kwa kwesi aye nko besi wo be kwa na wasan besi wachi right aya na edu ba bia nyoma bi etumi esanka ewiem ema nyoma bi tumi atwentwan ne nase but se de Yankopon ahye wona wode wo ho to no so no bo na ade ba kwa be boa pa ene se edu sa stage sei na se wo ma ogidie no emu ye den na enwuma etachiri okay ade we ne betumi aboa wo ene se ohun se emra na senior man ebo mpaya ne mpaya bo no osefo no soma ye mamu ekwokyere insha na owie mu no senior man yes Daniel osoma obofo Michael on ebo penny owo soro ho no tidu de adin a ono ene woko eto de adin a ono Nyankopon tu no abofo no omu wo mu nchichemu ahodo obia woni de bere kita no senka police service mu kwa ke o ranking ranking nti ono na IGP ono ehwe wo mu nyina so enti edu de adin pa na yakase Michael no nkora yesa ade no de aduro ne de nkonta to bentum no ono akwa kwatwintwa akwan mama enti de edu ye no enipa na Nyankopon Daniel ansa Nyankopon obema Michael akwaje Daniel mpa ebo na ba fom no ana wako bie kwan ma mpa ebo na akọ no edi kan na Daniel ye obi a na owogidie 2 na osamso ye obi a otena wanyame anim nyuma kan dwumadi odie ho enti na ma Nyankopon tie ne ne a emfa ho ne de osefo no hyehye ye kra no koma Michael bofo no ekobie kwan mu ma no enti se ye pese ye nso edu baabi ne ye kọ sa tebia ne mu na nyame twitwaje ye de a ye nsua Daniel na bra bote sen se no Daniel ne ma di se de na oje Nyankopon di efa se mo be kai a twere se me nya ka edu baabi a nanka atamfo mpenifo ahemfo ne ade omosom abosom kan se ombeku no ena mane mompaye ena mane nya ni sei mane ni ma bebere na edide de ne nyina o demonstrate se wo obi o wogidie wo nyame muntu no matter what on sa nyame ho da ye ne koto jete obuom kura se na o so nsure chi wo nyame bi obeye den obeje no ba bedu mi no mienu a anka bia ye san ye chi oh ajata ba weme de nka munya akra me ntena asase yesu sa oh nti gidie no ka ho bi ena nwuma ne ka ho nti ye mpa ebo ne se nyame ma ye sa gidie no ene ye mma hotoso no na onhye yenden ye ogidie se yetumi ye ne sa na nwuma pa ne ka ho nko ade a no matter what the situation may be nyame betwitwaje yen right kojo all the major stories making headlines in the national dailies Kurachkata Mobos one all the top stories no wo breni Ghana Foot you obi besia over to you. Kobra menase na memfa enchia kese emfa man na tiefo gina bo mutie ye efiri echichiri ene bencheye de kan se twede yamponyankopon anopai otine ndem fa nchiro bia DJ Ghanaman wa bie diatom ewo Gbetiri station a ehonom eye DLFM net sanso na droba echim edukro Dixon bada kon anopai wa bie diatom antimagi ebutumi wo kanshi sanso na ene to me ebrija nkama so senior man butum omo mutie di fra aguna kwanya akon ne mpatam so aduro man kasim anopai ye che omo nyina so mo de mukasa fidie no atu DLFM 106 pon omo so omo obepo no so nyina kuapem ne mpatam anopai ye che omo nyina anopai aya ka kire bedu sa mechia no wate ene me senior man ba kono man twempona mechia omo nyina bra kobra anopai ko akata na si form na yamfa okunini daily graphic wakrata no na enhye ase na kwakata nanim na abehu Ghana mampani John Dramani Mahama say oti excavator man ni abrepa na operate machine otumi say ordinance ba ko na ose me yeje ne kokuru motire no ene wa pagya na ochirim say me ye guy pa ena ohyecha no eye safety helmet a ehye niti ena artiste ya nachi na ne say wa pagya ne kokuru motinje so ye guy pa bibia ne wo ntumi nye ena o kire na kwakata ne bo amane say eye brekuso eye coast line no
aban asan ahye project no asibio phase 2 no ɔmo asan ahye ase a enche bia ebewura ne sa akɔpem 2029 enu hɔ de na sa sea defense wobɛka ya wokopie mu wɔ ɛyɛ fragment mu voter region miamia hodo bia na nsen kura tidal waves no ɛkɔ so ɛma miamia pii ne nkuro pii na ɛdan butu ya esuo no etumi yiri fa wɔnom sɛsɛ amanfo pii adan marodɔ na ho ka adwam na no ɛna Ghana mampani kyirim sɛ na ba no boa yɛ mmere bi atwam a to 2015 nanso abanda da atwam ndi MPP amanyoko ne ba yɛ no wɔnom ɛntimi antoa project ne so kyirim sɛ Yankopɔ ayadom ne maya ɛtɔso mienu ɔbɛhwɛ ehunu sɛ adehye amwo breku so no ɛwɔ fragment mu no mɛmia hodo a mobehia sɛ mobehia ɛyɛ sea defense no bɛbɔ no homaden so ayɛ ne nyina kama sɛ bɛyɛ tidal waves no esimpo a ban na mobɛto ɛwɔ pona no ɛbɛgye na intumi nkɔfa to yɛ nkyɛn bia ɛmfa mmerɛ ɔman Ghana no so daily graphic wakrata na nɔpɛyi ɔde ho amanebɔ ɛde aba anɔpɛyi sanso na wobehu Justin Frimpong kodu atwatwirefo panin ɛde ma MPP ɔsono kokrokra manyoko ne foni da ha no mzero mu kyirim sɛ MPP expands ɛyɛ electoral college entiwei ɛyɛ ana no meme na etwa mu MPP ɔsono kokrokra manyoko no ɛkwa wanom annual delegate conference ɛwɔ ɛyɛ nkrabopore mantam a na University of Ghana Sports Stadium hono na hono mo yɛ de pa no mu kyirim sɛ wɔn mo atena se adwene ehunu sɛ sɛbe wonkwa bɛsɛ wugya wonan a wonkwa wudi a wonkwa gya anan enti no edu ba bia menasepo bi ekoso ɛwɔ MPP amayokonom enti eba ne saa no wɔn kyerem a 2024 abato etu dwa no ɛnam sɛ edu ba bi ne delegate no nkwa no mo makwanya ekosi ginaye ekyire nipa kora a wɔn mo nkɔ gina mfa ma MPP amayokono no ɛnipa hodo bi a wɔn manto wɔn so aba ɛne korobra ne hwɛ osi we na ɔyɛ me dɔba oso meni enti omla no meji dibre we ni woni so emma menasepo bai madodo na budwa omubufu pa enti aba no woni bankwa ankoto na no ana manyoko na atena se hunu se da bio se koba ne se ya wa hwe asebe mpanifo se erija wo hwe enimu na nanam ti o ma atena se akoye nse kirema we die grassroots ade hye omo so wo form kra ne benya kwanya na omo so akosi ginaye a kire se osimesi anase obenten ene yepesu medi enimu na boa sɛbi adododie bi firi mu ba ne ne kapre ne yɛkyekyɛ so bi nya ɔmo so sɛbi ɔmo num mfuye aha no mo so yɛ kaka apɔdwo ma no ne bɛboa mempia manyoko no asras ne agina ne naso waka na obia nso anya kwanya etumi aka na adwen na boa manyoko no etumi akonanim we ni nsima hodo a daily graphic wakata ne de ba no pay ne yankoyanim ne yampie mu ɛwɔ the delegate wakata na sensifo mu ha no musin na bra kɔbna behu akane Frankatwini edema MPP onukura enso na ye akane omampeni abedi akiri Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ne foni da hanum sei ena na ho kafo aha na ho ofepa na Bawumia peja ne nsam yenu ahwewiem ena na wife nso ekita MPP amanyoko no wonom Frank ena no so peja ede akosoro gina nachi na nkra ne kyerem sei Bawumia grabs attention at MPP conference eye delegate approve sweeping reforms enti bra kobna ana no day Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia kogina simpie so ne apaso a na okasa no mu kyerem sɛ in fact edom etu gi ndachi wo kuruma nyasem kuma enti sɛ de ekuwaka ta na kano woni da so sɛ de tie bia no enka sɛ 31st January 2026 enkwa wie ye de na mo to aba no sɛ yenko po bi okotu franka kopre mampani akonwa de ama MPP a na Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia akane no yo mampani abedi akyi no na watimi asum akuwaka ta de ho nsɛmaba na asia na wɔsan kyerem sɛ blind mob inti bra kɔbra nie blind echampon aka na ɔsoafo a na ɔhwɛ ɔmanga na yenkua yeso kuwaka ta ne kyerem a MPP for onom daily annual delegate conference na hɔ yɛ de na blind echampon ku bi na bra kɔbra mu kyerem a ɛdɔm etwa ne ho hyia yɛ no nyasem kuma senior man so kyerem so woni da so po hwɛ dɔm ne tudi na chi na bibia yɛ fine bibia be kodin pa bibia be kodin ɛno so yɛn sema ko akrata yi ɛde aba amount no ɛsom black of rubber kaya na sɛ de betu dwasa abranti wa bi anipa bi ekokun no ya ɛwa kyem aminam akyem aminam abranti ne ho ofɛ pa na ɔmo kyerem sɛ ɛyɛ lang ayi antigalamse ayi fuyi ebi ekoto hye krachi we so bro na ma abranti ye mra mekese wawu na no na mekese no
Wamuchim say chief right hand man arrested in shocking Achem Eminem murder. Inti black obrano no wamuchim say ohene enipa wo ben pa wono machem. If we say sa abemu ani wu no wamuchim a wonim hu bi akwa kratai ede hon sensem ede abasanso na blows over National Cathedral as board exposes government. Into muchrim say board omoteye ede fa National Cathedral hon sensem muchrim say Ghana man panini nipa bi asofo mpanifo bi akwa kodi Ghana fo sika ede fa National Cathedral project na muchrim say da bi da ene de board no etumi expose aban a sa na mutu a omokeka ye nyina ansa na ye nimguase keke akwa kata de hon sensem ede aba yankwa ni MPA model public place kwa kata no pe wasi fom na ubehu Brana Champon foni da hanum se no muchirim se MPP must return to grassroots. Brana Champon advocate enti me wafa se Brana Champon akane no na oyo so afo hwe o man Ghana yenkua yeso no wuchirim se hu behia se mani biyada MPP amanyukum makamka bi no asane akofom kra na obi anya kwanya na ono so etimi ato aba na aboa ne mpiama yoku na akakoya krabahwe titiru ene kabaminka bia mamu agonu mu boni nti omo sra sa reforms ahodo omo ye no munye ni yie na mboa na obi anya kwanya no beboa MPP amanyoku na san gina na so biwa Brana Champon de ho ama ne bo ede aba anopai. Okay. Yankuyanim na yenko di metro lanes kwa kata na sifom da behu Dr. Alhaji Mahmud Bawumia mfoni da na space ebo na nimu ha no in fact efe pa na ode ne nsa no asieni ene we pagya ne nsa na koso no ode nani asehwe no chirim say stop internal attacks now. Bawumia charges MPP amidst tenderers welcome at delegate conference page 4 ene ebo amene no chirim say edu baabi a ade ba kwanmoa me MPP amanyuku no entimi mfa ntuma pa emfamfura ne say wo mankasa amanyuku no mu mpanimfo na nkasa ene wo mankasa wo modi amanyuku nanim ne du baabi a mentem ho asene to osontoto right na obi bonto a na okasa de tie no yonko na ogu obi anim ase na sasabe ye koto aba ne wi ne sa nipa na agu nanim ase ne wadi mu nkunim a esi den ne yatumi akwata na chi wone mchirima basa a woto amanyuku no nsema hodo a ewo kukwa mu a obi anim because mpanimfo kwa kata sabe efisem yensi na bonten anya ntomago ne yesi na bonten ti se kobata bibi koso amanyuku no mu a ana ye bonto a ye moye homoden se ye kasa hodo ye beka no eho betie na odi ye ka de betimi aye enka bibi betumi akotwe ekogu obi hu kasentwi da bi kasentwi emwa to Dr. Bawumia akase se no bebo pa amanyuku no etimi akonanim sente sa de a ebe ha dwen ye pa kata feto som yensa ewo the metro lens phone no chiri Mr. Stop feeling sorry page 3 afenyo marking to MPP ena okase osahire no pa wo chiri Mr. free na ekwede mpiama yoku no wo munyina bom baako enti account nyonko a na account penifo je sebe account na enti na account aha enti said ye no wunnim na okan MPP nim baako kura na omosene mobro do ntwa omutu gu so a ade ombe yi okura mu na wa be musi twede yampon yankopon wote ase pa I see akwa akrate ede aba Samsung road works to restart after comprehensive auditor general's a year review. President Mahama and work say page 5 ewo the metro lanes no chiri mu a Ghana man pani chiri mu a akwan hodo we kwaso man gede medu ba bi ni nyina da atwa sensan no wonu mbo mode ya eye nkuntabu hwehwe ne mam ni nkratase mu ayi bibia kamanti enche akwan hodo a na wo mo ya atwa sensan no ni nyina be hya se na just poku ase nsawam kwan ba bia enche be hya se ba bia kwan da bia ye Ghana ha no penifo atansa nhwehwe mu awie nti no bibia be hya se ma bibia kwa kama pa ya danyamiase sanso na the new publisher ediaba osahene so ni osahene aha kopie mu afuto na ye o mahye bedwani dom kuma na o mahye bedwam so wonom minority leader omo class prefect no senior man himself omo class prefect class prefect Alexander Fenyo marking for no chim say touch one touch all what don saka ba ko a what den saka ye nyina nti Afenyo marking calls on MPP to unite against NDC intimidation. Ochirim se du baabi anansen a Ghana for ehu NDC amanyekwe mobai. Epeja o man Ghana de share won so mo ba ye bra kobranya semkuma. Hey, ene empamro pa. So matiagu MPP fo isu ene na ban na banti tumi nyina kita na ja Ghana memmu wodin kunuma ahoba moko ni nyina ye wodea tutumi de ye de wo pe ena afenyoma ka chiri mu ne bro mo okroma in fact e bia do ne de
empenfo se sabe se opam hufo a woto no bema to magina brane wonnim na do nsaka ba kokro mu nyina betu aba wo se sabe mo bro do ntwa abahwe bi enti we ensima hodo a Alexander afenyo maken ede ho nsem de aba anopen yenwuram ewo daily guide ko aka tenesi fuma anopen no chirim say eye MPP unite to rebuild after successful a year conference enti Brakoba ko aka tenanim hanom say na doma atwi ahia no enya sinko mu chirim a ana no me na atwa mu de University of Ghana Sports Stadium where the pa na mo boje so sa chirim sempe amanyoku na ka bomba akopese boa ba kuma de enti omo san be hya ase asiesie amanyoku no foforo bi okura ma bibia etimi akokama P3 ana katafeto so miensa o daily guide ko aka tenim no de ho nsem e de aba anopai sanso na London mayor visit Gamanche enti bra kwabredo no London wanom mayor wabansrawe no kupie mu owo hina popo no na dankra bo premantem no metre Gamanche ken teki kirotosum yino ekwachi na ode to nanim sei osra nada ade ba ko a ha o manga titiri ne nkra bo premantem ni se bra kwabo na efi enyasem kuma enti obesere se London mayor aba Ghana omwa na kwan wo do mu nyina be ka bom ba kope na Ghana ene London aka bom titiri no nkra ha no na mu nyina hu kwan fa o mbetumi afa so abo na efi ahodo a adokre na ya nhye pa na ya boy na ya biebie mfidie bi betumi ede niam ahodo ye efi na dan ni dia ye manfo nya adwuma ye se be ye efi na adokro nkra bopu na mantem ha se no eso betumi ate sansana after Ghana to roll out a good traceability system by 2026 enti we me wafa se on na da good board ano sami jamfin de chirim so muguso enhye pa bi so mba be boa pa na good bia be fa kuntu na se no mbechew na mra ne wadi se be ya sika akwa yitu no mamu Ghana so ye benya nso fa so onye se nipa bi ebedi hu sika na o ma na nkasa ye nya hwehwe a ko akrete de aba sanso na the Ghanaian Times esifuma no pen wo chirim se MPP embarks on sweeping reforms to regain power enti ko akate de banda doma atwa ahia ha no nyasem kuma na mu chire mu mpem nyuku na kwatena sa nhyehyɛ pass si de abrayu makwam se de tie no se kwasa de a MPP tumi omope no omo se betumi aka ko akate e de ho sensem de aba the informer ko akate si form the informer ko akate na si form no pen na ochirim say hope for tidal wave victims as Mahama redeems campaign pledge towards regaining power in 2028. Enti Ghana man penny John Dramani Mahama kasa ene ochirim sa de hia momo wofra mantem a eyi epokeka na ho kakra tidal wave we sia mo ho kaka adwam ni ade no Ghana man penny ahyebo ubia ho ka adwam no mpeta sika compensation won sabaye den ebeka efin so ahya ase sea defense no mba be ne foforo kra se be ya sa ato ye nchem no ebi entumi enkusi ne nkofa monkwa enu magya pade enkoto asem a kuakate edian daso e de informer kuakate e de ho amanebo e de aba no pebio sanso na towards regaining power in 2028 Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia fires existential threats enti ochirima ne mahodo bi a akwa ye krankro akwa ye jato adokro MPP amanyoku na kwakoye kwansire de ma wo mo no wakasem echirima omunyai okay omunjai sebe we nyina yefunu kru ba yefunu baako yefunu baako pe potogum hwiegum kwansen kreye mu pra ye pri nyina na yewia amanyoku no baka bom baako bio asan ko bontoa ata ni pakro na chirima ko gitumi e de amasebe MPP amanyoku ni nyina enti munka bom baako monfa mo defenses ntu baabi o prese o pese utu franka eye boko betumi a contest na mumu no ma okasa honte se the bible no kra ka no osa ye ma ye kasa ho mra nyam se de be ye beboa na wono mo so mu di achi na hu mu ayo mo beboa ye eye nim nyam go ye kasa mu nti se o kasa basa basa bedu baabi no betumi akofa ntetim e de ba manyokuru mu nipa ne bedi nkonim se okwa akotu franka na fimpo wanyu obi ani na chi na nkugu aba na sabi nkugu ba na manyoku ne ko opposition na unsu ukobi sa na ade ne tie okwa opposition anya se okọ nti wuwom unsu ukobi ni kakra nkra usunya tafre no ebebo enti ye bombo modin atena so no mu yeni de bebo na omu nyina ne metimi akonka ne etimi de mo sanso na fenyo marken AGC unity says no individual bigger than MPP nti se de
Alexander afenyo marking osahene efutuma se bedwane echim se mpema nyuku no bia nso nsene no wona wo ye hwan kura oboa wo sokura wo hya manyuku na se wo sokura usa enti wo besere se bia mle ne ho ase emfa nhya manyuku no hyehyɛ ya wo ma hyehyɛ na se kama se beboa na manyuku no etimi etumpon na abakoye brakra behwe na daily analyst ko akata ndi abana ne mra ne se without fear or favor no asem no ka ne se de ete onsuro biam no chirema ba omia vows to prosecute tax if MPP wins into ochirema ade ba kwa ya ne say emra blekuma not abato yi ko so na wo hwe ne mu se nkaja empambore ko so a mavis hawa kumsin aka na oswafo na hwe omanga na enam yesu mo bo ne sa ne amanyokuru mu ni papi mo bro no msentwerefo yi na wo hwe anse Ghana man pani betumi ahutira kasemu akasa na anya hwe ko statement ba bonten na so wa hwe dada na amfa entu ejire se ni se amanyokuru bo mutiri mpose boni sire mo kwakudi Ghana man pani nso ye den eta akiri bi okay enti no ni asem bia na wakana mo hwe ne mu se nyankopɔ ya dom na mfem pimyinu ni aduonu nwotwe ya me na dom na okontesi odi mu nkunu ne mpema nyuku ne bade a nipa bonfo bi o mokɔboro o mo sa no kwakɔgyina mra no na mra o mra ne o mo nyina di ne sɛ de sepepepe nti ne ho ama ne bo no Mahama announces return of road contractors nti bra ko ba se dem di kan aka wada ko akata no de ababio o mhwehwema akɔka mantini sisi ade ya me ya dom anche ya kwan ahodo no o mbeyi na bibia etimi akɔnka na yetam ne de yekɔpa na yemfa wei emfe entwaso ha na yenko ana no so ma ne siakan na yembo no so taw na yenko yanima bra ko man kan chirim say the chronicle ko akata ba man say Mahama plot to remove EC boss ba omia no ba omia okwenya ko gina ye kakasa ye wo MPP amanyoko no delegate conference no chirim say make say de Ghana man pani woni ma boatena owo onnam kuntuna se defe sa na opakwani se obefa so a EC boss Jane Mensa obetu ni se banche enti yenka nkyere Ghana for say ye ya na ni abra sisi ya no chief justice ne nan mienu ye de ahoma asa na kwa nan mienu sinsen wie mo wo na nan so no o kire mu asa na nche bia EC boss Jane Mensa omo ho ne se banche krumo no ahwe ade wepe ho akwa krate e de ho nsem enti aba bra ko bra nsem no doso na ye bra nti ne yemfa the new crusading guide no and twas so na the aba page 3, 4 and 10 they are banning enough is enough. Baumia edges MPP faithful to end a year infighting. The Nina said the Wakana, Baumia Munyai, Tokana Mwakra, Monkamum Bako. Look, for graphic sports and fan service graphic sports, Kuakatana Ba. Now, with ye mebune, ye Quincy, Anani. Yetide ataju fuwa say ya quincy ya mo de no me buo say me ya me ni fato mo ya de papa no mu chire mi say Black Queens face crucial test Black Queens face crucial test na me adom wa china aba ana mo ni host country Morocco ne kusi aka nti Black obna kruwa no se betumi agio se endumi ngio yesa crucial test we because host this Morocco for the host tournament enti abasa wono mbeto ayirem e wakopama so ne nyina eta wono machi abibimam ha de sa na ya wo moye abrofo na ente sa but I know Ghana come major tournament ya face host country ya tumi ayu my free mo oh yes and we enya something new the enti a amako akata report say o mu face crucial test ne say one say who host ya aya na CAF anase FIFA na host tournament ne kro hu ni say host nation ni free mu a host and win enya host and win necessarily but so we free mu a especially so be free as a competition no ho keka e be confirm do na nko park nkohwe because e be ya obeba enti aba ne sa na ba hu se na hye pi na akoma de ma home team no supporters ne nso ni krom to mu nyina akota wo machi te no so ya de eboa host host nation no na nansen so obeka ya ye ne wo mkobɔ ekwesi ye ne wo mkobɔ friendly match omo hwe ye pa omo hwe omo twa ya I think say 4-1 so 3-1 bi enti ni nyina kire say oma ho de ne wo so snake this is the real deal when the tournament in Ankasa so we tournament nti we de wo do kon kra besi format I know said the Queens will make Ghanaians proud so that's our praise say am be ya adom no batumi atwi afa omo so but bra kobra enye bayra bre wadwo ebe mesre se Ghana for te ekira wo susum makoma no nko me de sa na metufo because me hu ni say ye betumi but eden so je akra na unji ndi se betumi ahye ba me de ojela de no mo ya de say we ade a mema ne ntumi nya na ma na ye no Ghana de one North African countries ne kobo tournament
na national team na call penalties dia ye nim say ye free. Yes, we dey kind. When was the last time? Ye call tournament Black Stars for me your moto den. Etumi call finals. O ma kwa akobɔ AFCON no. O ma etumi di penalties ye you be dey free. Da be na ati bi. Ensi entensi ye be kwa last top. Ye mo ma ba so pa na. Me dey me percent ye we ne but me hu say be emfa. Ye be fa. That I want to know. Me hu say. Me pesi ye we ne but me hu say emfa. Kwadio anopay. E last top. Me da say. But answer now this one is coming from the electricity company of Ghana now. Or said ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery. And then Edward anopay. If friend upon on krokopem say no number bob. Now affected areas, you know. Aye Santana. Alajo. Me hoka ho. Da be no mo yes ade no. And yeah. So anopay. What Santana, Alajo, Tesano, Oyarefa, Ankonam, Special Gardens, Oyarefa White House, Tayman, Glife, and then in Patema. ECG Samen country was a bedroom cania. A friend of paying on Kno, Copem say, no numbable, into Woofia, Nafi, why on to Tuya to 2 new men in Akama. So this one is coming from the electricity company of Ghana. ECG will undertake planned maintenance works to improve service delivery from 9 a.m. to 5 p.m. ECG regrets the inconvenience caused to affected customers. We if ECG. Brakobra asana meja ona wa bwewure mu aba no. We ye happy birthday eko ediamao. Lydia Boahima. Madam for bakono na ote agboba haya na oton ade e Atomic Junction na ene na woda enti da make na secret yam ponyankopon onye ne kese pa na ompija no emfa no nko adom so ene e your birthday Lydia Boahima happy birthday yankopon hira na onye okese ompija onfra adom nko adom na de pebia wasase we so no yankopon ma onhu ebi na oma ene wodai enye dasronko so happy birthday goes to you once again Lydia Boahima. 19 minutes after 7 a.m. here in Anidaso Wɔhɔ. A quick commercial break here, ba. You be doing kobo. I was in a town. Tabe na mensumenya bashe mechi. Na mensumenya ni je o ma wawe mu. Akos, na last time I went to hospital no. Na was it the important na yewo. Was me tube no mu asi. E na fibroid enso kakra. E na say, ochina say. Afi kra de ma bre. Surgery so there. You don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic. Yeah, Waterman. Community 22. Ekuta solution ni nyina. Dreams Fertility Clinic. Ane, wadi mfidie ba hwe mogya no nipadua mu. Ehuna de property. Yeah, hawo. Na kire aduro kura. Wonfama wa ebemu anyem. Womundu onya chemicals asembia wo. UK any New Zealand. Abrofu bia wa biye wa habamem ene ye nduro no. Oyo ba wo tube mu asi. Wonyin sanya no wapon. Obra asizi ana emma kura. Fibroid, irregular menstruations. Tese bibia esi awo kwan de. Dreams Fertility Clinic. Watelete na ye mema nso e. Wasa low sperm count. Bema wa ye mbre wo mpem. De ntimi nyina so. Ade ma board ya so ana kudam. For Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 and 0599 555 220 and 0597 225 388. It's easy Mizu, baby. Send it how we Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Miss 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered.
covered. Memory fee. Set weekend piano. Live band music. Yeah, ahomika wom. Nebe shekiu ama woniaje. Etwegusa. Oh, the Ofosu Event Center. The Ofosu Plaza Hotels de Edan Papa. Inipatemu de Ebuso. Inti se ope hotel accommodation with a serene environment. Yeah, ubenya wa sumdrie dia. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1-bedroom. Any 2-bedroom apartment. Yeah, ubetumini wa busfia abetinemu for a limited period. Afe sheshe. The Ofosu Plaza Hotels. Etwa kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wokɔ adenta. Ye ofrafra ha. Ubetumi afrɛ yen ewo homa yi so. 0530458834 na 0207979461. Email info@theofosuplazahotel.com. Website www.theofosuplazahotel.com. Theofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mpenifo kan yo say yade ya entimi pa minie ena kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, afe diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudopi. Vigdank Healthcare, na eban infidien sudia, any awobwa, one more ultrasound scan, na uko one more lab, one album say yes, baby, I yadiani sebia, if you diani be yinwaba. Any, minuaba, the Oma Martin in that day, Anidaso. Messi, the Obia so betrana mon. Vigdank Healthcare, Ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Woody Frey 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Baba, I'm be road and you're quite true. Hey, mama, hey, papa, Nastikani, me, Banco. Hey, mama, oh, mama, and your mom, who and I get you. Hey, mama, hey, papa, Nastikani, me, Banco. And we are still here, yo. We are still here, yo. We are still here, yo. And we are still here, yo. We are still here, yo. Mama, Benjamin, woman, and I take you. Hey, mama, hey, papa, Nastikani, me, Banco. Hey, Baba, that's how we'll be running out. Hey, mama, hey, papa, Nastikani, me, Banco. We are still here, yo. We are still here, yo. We are still here, yo. And we are still here, yo. We are still here, yo. Baby, you're the Sikani, Pamka, Yami, Rona, and my you better Yami, Rona, and sing it one day, and through your love, so your mouth went up on your bonny one. Baby, you're the Sikani, Pamka, anyone, and why, Casunia did to
adio, adio. You just see ABC more. Gonna get it to Abro for soon. You just see ABC more. Yeah, yo, Yemko, you know. You just see ABC more. Sabra, baby, yeah. Anidaso Wɔhɔ. Okwadofo ekokan osenkafo ngoma. Etredu, etchemu dronkron. Dronkron no na esio, osi. Sika ene ye adini nara. Praise the Lord. That lady and Ofata me. Say one so me no do me see ya do me and to go. Adie ya tone suro na jide ya. Yo. Onyenti odonya ojame. Papa odomi. Ani me kwaya me baba nisio. Iseni na nyamyo ha oni ma exika. Dia mountain is a motosa. Send me one code of Bianco. Sigani one Raza. Gani Bakoni on Chiawaria. That's the area of my family. And for me, below the young control. In fact, yes, more here, Yapa. Robin Subenya, one free idea. I don't pay my men can forgive us speak up so some from premature ejaculation, sexual weakness. Why don't you try to give us speak up so my own son can be a babuapa? My dear was so to be Gina now, so I ran up and make up for the amount. I give us speak up so. My baby, you know, now so. I want to know give us speak up sauce. Give us cool capsules on Swabba. Give us cool capsules. And very, very effective for waist pains. Cool quality to work. I am Timmy Hawa. I give us cool capsules. Give us a balm chance Swabba. I don't support your immune system. That could see malaria, typhoid. I don't fake jaundice. Obia want to mean the word drone. I give us a balm shop. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benya top. From 240543 222 470. Give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us a balm shop. Nipa benya and few here and there free idea. And give us speak capsules. Give us cool capsules. Give us a balm shop. Now the latest hotel in town, I have the Ofosu Plaza Hotel. I experienced the ultimate in comfort and luxury. I was the Ofosu Plaza Hotel. Sope Hotel Papa. I don't know who they are. I know the Ofosu Plaza Hotel. They will go for you at the chairman of your Butanso. I would have heard yourself. Are you looking for comfortable and luxurious rooms? Conference room for all your conferences. Oh, baby, your conference. I have your Ofosu Plaza Hotel. Your saloon, Papa Power Hall. Also, bet to me about that for yes. Swimming pool, come on. You know the Ofosu Plaza Hotel. Look no further. I'm look on the continental. And sweat the papa be the woo. Oh, yes. I do any correct pa. And also from Pedifana for your reservation 05304 58834 05304 58834 020 7979 Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at the Ofosu Plaza Hotel. Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. Medima for. After time with us, was the main control. Yeah, they had with the cheer. Well, last stop here, Medima for her back clinic. Bra. And I one granite and bottom your test some them. Some papa. Dr. Time that's so bra. Na fi Arabia etete wala. Won to asia kura. One for time on to so. Na one saw ya there. So stroke na etete wala. Ko to dwe na ya wapo no wapo so. Infertility a won ho sensem. Nyina aye medima for.
Herbal Clinic. The new branch no Poko Asamayira. Midima for Herbal Clinic. The doctor was 0244 774 282 0244 774 282 050 07 27 215. It's ready. It's a mood on Sika and a year I didn't nara. Praise the Lord. Can lady and Kafata me. Someone who's so mean on me and see I don't On the 2nd of August, that's when you know one crack room at Trinity is Adam and Eve dinner. Adam and Eve dinner. Event Adam in collaboration with the Genesis. And it's my dear strong cooker about Trinity is Adam and Eve dinner. I want some patch of who share more. Our AH Hotel is legal. A dinner strong cooker. But what I saw about Sabeka tickets. Now, if you know the Faba, I feel my time. From 6 p.m. to 9 p.m. So tickets for couple no 300 Ghana cedis. 3 million per. Now if you know the fresh year. Now if you media ya to the say Adam and Eve dinner. Those were to me baby. Now by your time kakra. Wow. I thought that was all to me no do for Mopie. Mopie na fe mujimani. It's on the 2nd of August, 6 p.m. to 9 p.m. Dinner Kessia Pie Baswa. Actually, this is Adam and Eve dinner. Our AH Hotel is gonna crowd. Before 2nd of August, on the 1st of August, a singles dinner night. I don't know for singles who are ready to mingle, connect, and enjoy the vibe. And connect and enjoy vibe on the 1st of August. Tickets now for you in Shemo. Tickets in 150 Ghana cedis. Side attraction, comedy, and many more. It's on the 1st of August, the Genesis, in collaboration with Event Adam and the Singles Jinx dinner night in the Airbaswa. It's my Shemo, our AH Hotel. Tickets by DLFM on Sabeka Ticket TV. If you want my Shemo. Yes, I'm saying Nipa Benyawa and free wo here, ne free ade. 34 minutes after 7, 106.9. And I remember say what to me and Museo. Yakasa water is life. And then Sobiana was a one of Museo. Making sure I saw one Lumba in supernatural mineral water. And you show for crab drama shop. And one will be enough. And one affair above Rabbi Catcher, I was Uncle Hitman. Since I started taking Lumba in supernatural mineral water, I've never scored below 90% in my. And I'm saying, wow. I just said, my friend in Lumba in supernatural mineral water. A BM my friend, I dream of. About 10 months. And say, we go various clinics, hospitals, you know. You are the only part of the copy of typhoid. And to see, I want them, you're very, very careful. And then, sure, be an was on them. And then, sure, be an was on them. One of them, make sure. So, one of them Lumba in supernatural mineral water. There was sachet and a few bottle from 24. A few supply will be 0555 274757. Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. So, my son can be. I pay me in chair from Zandy Camel. Zandy 97. I was your brother, I was here, dim come up. And as usual, you share back with you, some maybe at Nasa. I ran off and open, come out, Honomino, Yenti, if you are. Quite your magic BMO. Major so back of Bibia Bocodian. That's not baby, way apart too. And your bonnet to Nafi, yes, sorry, so. Sure. Quite you not pay me, Pessi, dim come up. And as on my Ghana, I am command of Pebia, you do when it does so homo be a jumedi so. Your person will minor, a tumpon. Sure. Will minor. Ye. So mine ko ya yentima mufo ye one man mu no yenso ye bedi ye no kwasem kwada na pen koma me pesi medi no anasa me no mienu ene atiefo edi no ye kasa edi afa Ghana ye nkoko ho
cocoa kuaye and abasema me busa say apart from say aban atutumu aside the cocoa price increment other incentives ben other measures ben and aban so de tutu akwamu e de ama cocoa akuafo and no so beboa makuaye cocoa kuaye enso aye akono mo bi nso etumi de ne ho ewura cocoa kuaye mu kwadwo maminti wa no pay Brako bra medase ni akwanya wode amame na yemfa akwanya we so na yenche na tifo mutie ye free chichiri ene benche ye nyina no pay so se wonom adwuma kese fidie no ekoso eda DLFM 106.9 na brako bra anope no di kan se de na wo ka no se o mana ye timu no se ye pre ne kanko ne ye di a ye timamufo no so ye nso ye hu ebeto ye eno kore pa bible no kora kan o bible no mu dada tresem naka se o mana wo mu no di kan pre ne ye die na o pre ne ye die a unsu be ye Ghana ho kire na wo a wotimu no waso be ye hwekura san Ghana na ngasa na wotini mu no nti that is the truth e wo mu no I mean shraw na brako bene ni enema hodo a ban ana o man ye betumi de agu akoma boa na wono ma musikua ye kan ni na kuafo in general titiri ni sisi akuku na eye kuafo no ye ho adwuma no nso a akwan pi na ban betumi afa so aboa na obi a o ye kuku ana se wosi oye kuadwuma titiri no mo ye kuku adwuma no ebetumi ama wo ho ha wono na matumi akonka ne ede ama wono na Ghana ni a wotie ma no pay beka ya na onim se no kre ba ko ade ama obi kondo se obi sikua wo mayi mu ene se enya ade mpanifo ebo akuafo wo mayi mu aban Ghana aban bi aba na ni nhye da ni akuafo achi ene o ma no so ye di ka me yate yenya ne nte se ade a ebeboa wo ne se obekɔ school na wakɔbɔ degree wakɔ varsity na wawi akwatena office na wode nkrata aye adwuma na wadiska eno ene ade a empenifo ni ko ho enti ye di ka no so obi na adwun so koye adwuma asebe ye kan se de wanya brambo de wantumi anko school sebe tubo nkoso ene sikua saa na oman aye no enti ama mekese no enti mi nhye obi a opese osikua no ame ne nhye ni nkura ne ma no compound no bisa ho se mebunu dodo asan ena wonom ye akuafo o man yi mu obi ampene se ne banko ye akuadwuma nanso Ghana fo mutu kwan mo no ne Italy ni aman hodo aka so bra kobna kuaye o tomatoes ene ne ma pi na no mokɔhwe ne ho teti nuaba na etu o moka wo oman nim na o manya sika ko Brazil na kɔhwe titiri adwuma o ye kuaye en penifo do mani di akiri but wo ba ye hide a ye leaders na me yate asese kuaye ne yese bi de wa mobra ne de wantumi anko yes de wantumi anko school titiri ena ono no koye kua eno so enya de ye no kore na nya so nya de a eboa enti 1 yemfa ye ni nkyere kokokua ma ekokokua ya na wo ka ho asemi 1 esa aba na yentumi improve farmer income. The government must improve farmer income. And then they say it will be a funny say farm gate price. Farm gate price. And they say cocoa do se base wiase amansan so ne bo no kosora entuma ese ye de ma cocoa kuani no ehu behia se aban ne betumi apagya bo no ma cocoa kuani nani agye na wanya so mfaso because me na me ye adwuma no se me ye adwuma na se meti cocoa no mewie na me ketekete na menya na aban ne de akwa ma no ne akoton anya sika botwo de agu ne botom dia it tells me cocoa kuani ne se na se aban ne nwere me ho okay say ye me na ma onya sika sa na te de a meja pemba bi atena meja pemba bi atena enti ade ba ko na magogo Ghana cocoa nyina ye basa ne nyina afiri sa ne ma we e discourage akuafo no yemfa na se ma aban ye twa bu nansen omo ya ade ho we bia ne cocoa price na wo mo pagya ye na in fact ya me nhira wo nom aban yo bia bo no ho modern so betima ye bi but omo ya ade tumi pagya ma ne ko ba bia in fact ne ko nkan ya me nhira wo mpa and Ghana man pani ana no yokakasa just last week and na wo ka say cocoa no farmers no farm gate price no or the beko ha mo chiche maduoson 70%. Enti ani say na ye saba tumi ye ne sanse de waka na wahye ho bone de a eno betumi aboa ma hye cocoa akuafo no nkra ne na adwuma no mo ye no o matumi aye ne yi ma bibia tumi akonka ma ne say se eye farm gate price ne kosoro a black ob na de ye ni e discourage smuggling de enti amagana ne ti ne cocoa mo wo wahye so wo kwanchi ene mo ben ahye so mo de la kodi bo na mama bi ahye ne ben no
ohwe cocoa no price na moto no ho no no hwe Ghana de na na so de foka akra ko na obenya mfaso a ade nti na so oton no Ghana yes we are not in any way I mean insight wo mo so mo nyesa but sa nete se wa boka na wa ye adwuma no and this ohuni se cocoa no se la Côte d'Ivoire hye yi wa ha ya me de kona se me de begu ka mu kura na ho price ne ya price ne ya ade nti na me fa nkwankoton nyimi sika nti wa de beko nti ese ehwe ne ye huni se de bia da no ye cocoa no ye neighboring countries no hu hia se be ma kwan ma obi ato ne de mu ase na yen ade ba kwan se aban ni ko ho no because o man ne de ne koso se na wa de oben ho ne beko akwaji ne sika ti de bia da no la Côte d'Ivoire fo cocoa no moto no omo ye nipa de se ye ne ya yenso ye mo ye homoden sa at least betumi amache omo price no aban no sika de beto no make sure hu ni se Ghana de no se anse na omo kra na omo nya pese be ya nipa no obebo ka de afoka no mfa so bia ni so because do kwa the same price ade kro na enti de na se me san fa TNT to me ho so nti wamfa nkokra enti we ya de ba kwa sa aban na ni ko ho ye ne sa cocoa smuggle ne de tu betwa enti sa de ne sa ya che wo ne ade de enkwesi aga ye de ebi ne be fa kuntrase akọ ebiem Obia ye fa ne say bonds and I say bond ba kwabla ne me say o man yetumi kwaje bosia ewa ma ne de ba na bosia na ye no mode restrictions to ho mode hihye to ho right say ade we wontumi nye it is a kobasa bosia na ye je no say mpenifo tumi restructure bonds no mo ne mpenifo ne tena se ye hihye pa ebetumi abo afri se ne ma pi na wa mono ne na ya no mode bebo akoko akuafo imfidie kwen ho de be fa so de ne ma dan ne mani makua na kon ka dodo ne kwa fa na mo ne de ba endi se ko bese sa ne ma ye aka de no empenifo je bosia se mo ne wo mu sinkunwa o ma mo je bosia wo mo nche no mo sinkunwa nhye pa o mbadwina akuafo no ho kane hu ni se no ade a ye no se ye ni se ye bi akoko akua ne ye ntumi nya we mfa mmoa no enti we ne nye ni se no mo nte ase anse be ya den yaye eno so betumi aboa ene obi aka ne se financial assistance na sa financial assistance ne ba ko bene dawson un se ye wo subsidies ni mahudo bi aban ya otete so on se enyinam kan ne on se kan lad be ne ade those days no ana ye post meter no bon so subsidy wo so aban na fa we wa ha na we ya wo de ya nti ye besre aban bebere na aba be ye bi ndisi aban no obai wo be ye bi MPP su be ye bi on se du ba bi aban no e de fertilizers e de makoko akuafo no oyi buo no so e de ma wo du ba bi mpo de meti se na mo cheche ni free kwa de makuafo ayade ya de pa na face irrigation system no omutumi ahyehyɛ pa bi aban no betumi agugu akuafo no nsuo maame no omukua no nsuo mbinsu bebetepete so a enka beboa koko no wudua ne foforo na bebi wo hɔ no ma bepo ne ade enti sa aban tumi yɛ sa irrigation system no nso a beboa ɛna afi nso ɛyɛ disease resistance seedlings yɛ wɔ nuaba no bi wɔ hɔ no ma aban no bi wɔ hɔ a odidua tumi sɛ inyale ntumi nka no ne ade ne nyina yɛ ade a ɛsɛ aban no tu ho anamɔn na koku akuafo no aba odi bedua no hunu se we no eye sidin na ye kama odua mmoa ntumi nkwawe ntumi nse no nye se akrantie ntumi ntwa na se kwisi ntumi but mmoa nketenkete a ye nim se ye mmoa nketenkete bi o mutumi se eduaba ne ade no ene se yesa aba no yesa nhyehyɛ pa no kwadwo wonim sa one factor a decline cocoa production ewo kuruma illegal mining galamsey beba ebeduro ekusu ayeko ebeduro hopa and if you say so to me enhance productivity na baby says I didn't know obey enhance productivity no you'll be a funny say rehabilitation programs ahodo esa brand ye you will be to say cocoa no bra kwabra me ma ye cocoa adwuma pen matena cocoa akurase so many years cocoa no be a friend say pruning wom said you be wokọ ba bi o mu dua be ne ade na obi onim twifu pra so no onim dia me kan you be a friend top a company oh mudiabe kesiye pa one of the I mean oil palm plantation e so Ghana ha nyina no e top ntafra wo so ne ana wokọ achem kede na ne mpate ma kro bi wo ha ye friend kwai kwai Ghana oil palm plantation GPODC e wo hodom kede from abompe ade ko asuom ne mpate mu nyina no yedua bene and koko ni ade wo ho pa enti odu ba bia omo wo pruning omo woni pa omo kom ko twetwetwa ne branches na ayedada no mo yie fro na koko no anasa abene tumi abokama sa na koko no nso ye wo pruning wo mi ma ye bida wo fru koko no kosoro wo de atwede ebi wo ho mpa na woni atwede a wo tale koko dua no na wo afro akosoro atwetwetwa ne branches na akeka bo ma yesem fra matumi fam koko no mframa fam a ene tumi nya ahoden so yie kama nti ubetwetwetwam ne nsa na branches na adendan ya bi otumi sa toto bi so na ma mframa ntumi mfam
enu say no say enso ntuto say no me makoku akuafo no hyeden bra ko be nya easy koku aba na abetetare ho na aya akese na yese nkabere no anonom be ka ni nyina yo yare be efa na anonom se ka koku aba na ni nyina be sei koku na so pa ese bere but sa yade ne kana ni nyina be sei wunya ba kumponte na koku akuani no aboka fertilizer odi koku na ase ni nyina ahyekwa enti ye be sere sei se sa pro ni nyina na aba no tumi tawo machi eye sikasem sikasem tie sa aba no etawo maji fiziko koku na ye ano a o se eye afiafe na eso endi se wota na chi sa koku no betwam na kukuani ni kapre endi aba no bo machi ba ne ade no so betumi aboa enti se da me kan se prolin no and afi so ye pollination ni mapi na aba betumi aye and afi se etumi ye hunu se eduaba na edudua na eduaba pa betumi ama koku na tumi aso na bribra bra kro ba konsu ni climate climate ohu climate smart practices ewiamu nsa kiraye edu ba bia ebiti koku akuafo ne pa hyehyɛ bɛn na aba ne de ye ɛsɛ otumi ɛpa onimpa mu wonimdeɛ unsa agrek ne ye wo offices bebre na omo kyerɛkyerɛ akuafo baga na ha no ye adwuma de agrek extension officers no does it work here me hunu bi when was the last time I hu say binum akokoko akurase ne amne amanfo ana say community na kɔbɔ nhia mu a wonom na akɔ community center kyerɛkyerɛ akuafo no kɔ yɛm fa so ɔmo bɛyɛ na akua no mu si a edu bre wo ya bɛyɛ ni sei edu bre wa bɛyɛ ni sei aya wa hunu bi da na me ntan hunu ɛna yade ba ko abade na ni di akyiri so anka bɛboa pa ma akuafo no etimenya nimdie mapa ewo kua no musie nim because adwuma wo ya ne hu nimdie ne bra kɔbena emmoa wo nti saa ne ma no so yade esa ban odi nani edi echi kɔdwo ye nhwe koko kuani na setena mu me kura wo so ne community ne kura se wo ada be ye na afi aban so betumi aye aboa the living conditions of the cocoa farmer. One bra kɔbena ni me point na dawson me kita point ebeburu be 30 ma atena se na ma do ne magu nkrata so na so bere ni nti na mpemete yen enti ba bi ebedu ni na di ehɔ no na si bra kɔbena yemfa me mba land use so ansan ya ba ehɔ no na woka no land use asase no a ye di sikua no etisen enye ba bia na betumi di kokokura si hɔ no be yi ni na ade asempani fo tena se na omobo akuafo no ebiu asase kakra hɔ no me de be ye kua yi we are therefore discouraging the farmers from farming because eno ene ya tonton edi amagala mesefo yi a wono de se asase se na wo kan obi a osikua no ya makoko no ankasa no onya boafo bi a okoton kura wote kura onya mfaso bi a wo so we hunu se yifom agudie no so nkofo omoba beji asase omutua sika kese ma no kwani ne beton asase na de ma koko yifia kura isi na eba wan kwan kura so nye ameke kamba meke so mbanka kranka ye beduru honom na meka se bere ne ma ye kwan tira enti enema e ka ho na doso enti asase ne sa ban pese koko no yetumi dua na Ghana nya koko so mfa so say those days na enwani mi yada omhwini say sa galam say ne die ya bra no ye be ya omfa kwan pa so na omunye enti sa de ya koko kuani bi anha no because enaro koko na kwasakra na asase ne mu nutrient na betwe no eno na ye polluting nyina yi sunlight de ni nubone chemicals na nkasa no eku koko no enti odua nso aba enti eno yade ba kwan sa ba de ni ka ho ebie ye wo koko akuafo a watumi aduo koko ma na so kama na wate ese koko no osoa bra kobra amenka asem ba ko we koko ni ye no eden pa udua koko wie eso obepete so obi bia efe ndidi ti adba pete koko no so ne ade obewie obekope anonom aduro ede moto bra bowachi kafu ibi ebowachi manpower kafu wode betini koko nua maako ho pete koko ni nyina awie uwie ne koko na so na abere no patia koko be 2 acres anya dwuma ketwa 2 acres say de wodio sa bako bna be wi abeti koko no be fa aboafo akodi wachi aboa no koko efu na se maako mu wi no maso akogu fa ako aboye na mo abo mu wi amaburu no be de say 5-6 days e wo fom makotu e de akogu apaso enunum de munse nunum nyina for some I mean be 1 week na achi ni nyina be gina say de wi abeko anya dwuma ketwa debi me ma ye be pent me America me ma tra koko akurasi ati koko sa I know what I'm talking about ndiko kuya ni yenim na nisu kakra what you say eden enti wo be wie no bra kobra de ba ko etwa nsurum ni se wa wie na koko no I mean awo na ode ahye botom no afie se ode ko share na akoton wo be ko na nsuo bi eda ho ne dua bi eda so tia te so wo benum na wonam so ko nyina wo so sise ya na ode akɔ share akoton na me ndi wa fofia kobra obi die tumi firi ne ti eto nsuom na koko ni nyina asafo je wo san na chi kogu apaso
esan dry the back me machia be pain and I know what I'm talking about den adwuma no bra kobra nya yizo enough from yes be du kokobwa na ma for dead ka mu no den the west oye kuani a otie me anope no me dia me kan den enti akwanya hodo a ekọ me hodo a akuafo no wo no so esa ban ni kọ ho enya ni nyina na akra ne kumasi o inuane a yedi ni kurom ha bi se asase sen na won kan edi sikua efira chiri na eba na nsu kuani na waye afuo no de aya na aban na enwene kwan obefa so ode aduane be hospital ni ho be ni ho ne ma se bra ko blansam na dos ye ka se ye betena se ya kan sam pina na nkama hyehyɛ ye be ka ho nsem I think say going forward ne be peda afro now we continue this very topic very important because ade ehu hia sem penifo pay attention to a e be boa obi a woye kua dodo na akra na ene o makọ skwa kwaji nimdie na mo wie vase no bra ko ba menim se se ni pa na kura wo nimdie mo obetumi dia kobo akua adwuma na no so akoye bi na akua adwuma ba ko akua ya na nya kono dabi enya kono nzi won koye kura mpeso obi but se ye ni ye a mebu no kura be venture o munyina be kobi na mo so be ye ni ye because o nimdie o de be dey obey say be ye be bo na akua ye no so etumi aya kono Coffee Parliament live on Facebook because the farmers deserves better. I'm a cocoa farmer. Cocoa farming is not easy. I live live in Aguna Bobikuma and cocoa farming is not easy. Yeah, met you from them nafi. Yeah, in fact, once one adventure and pay one summer. Ya can't afa cocoa kria your home and pay 059340 6565 0534 050 and pay your dim come edi afa cocoa home. And then I buy the baye abua ma cocoa kria ni no a wo ye cocoa no. Na sitinem enso atumi akoye. Good morning. Yes sir. Me ba je say. If I show a friend me Ben me kase free North Ghanaian. Ben ma minti wa no pay. Many the mechanic say Ghana ha brofo any school any higher. Hey, abrante o timo ha wo kase. Me say boy on a boss e cocoa board minua cocoa nka besu dika only party bi mo wa didi nkofo atem o wa ko kanse bi a emfata ne amani post nti he nim dia wo fa cocoa ho because onim cocoa aduma eti onim dia o ka esu ya ma no onko school onko didi nkofo atem enter party eti ya ma no pro aduma ne nye we mu na efi edom ya board members emo mo ye aduma na ekoye enso wa ni di obi atamanta party bi ati an keka ensam emfata ye mfama me da se onim de oka right but ana pay me da se so so tumi afre. Good morning. Good morning. Auntie Maggie no ma minti wa no pay ame mo bra same aba so papa wa bo adwuma no pay onim ne e wo ka obi wo ho a bra kwana onim kokoo ne ho hwe ne de na to kokoo board na ya ma ne kani no ote ho edi adwuma na obetumi aye edi aboa kokoo akuyafo ni papa no ye educated pa o jai kodo kokoo ni na hu faso obi a papa ni nyawo papa ni be ko wu kura na ni wo di na hu aye de yama no enti esa ban ne timani no fe kokoo akuyafo ni na won wutimi ye kokoo ni yi ebi se ne galam sefo na titi kokoo akuyafo no so nipa ne hwese ne na bra kana also anya ma men ton ma galam sefo na me ni sika na mtembe bi ntena eno so ka ho enti aban no won fa na ni hwe kokoo na kokoo ma ye kapapa na won ni ye ni ye na won bua kokoo akuyafo na bibia be ko supporting na kuyafo ne da bia won ti kokoo na won de won sabu nti en chance packet ni en sakura intimento and what in yet ya na best species and what one can one more sa kwan so oni nyame nyajuma Auntie Maggie Nyankopon ka won so ho adopay. Good morning. Good morning, man. Apo man. Me pa cho me ho ye pa e fro say I would answer ni ashaman. awu ma minti wa no pay Kokoo akuyafo no omo bro de ye kan o masem omo bre yi ne papa ho kokoo e wo se hwi ti e ho de ne ta akọ pa bra semi e ho asamotie no kokoo ho adwuma tie no e di nyankasa semi bra yi ti ho kan asam no enye easy na yitimi ma kokoo scholarship I wasn't akuyafo ne ma no e na nya sa scholarship no e di ko school no no bi tinkran ha botai na ne ba na nya sa scholarship no ho mfaso obi tinkran ha botai o edda kamu
Edda ene namweda etiti efia kese kama mu a ne nan kanensa onim koko krasa de wata matie na so na omo na edidi koko no ho sai na edi koko kwa atola so pawo ye friend say French that they ye kan na ye memma soa koko sata na yesusa na ye mpenifo no soa edi nante nya kwanke so omo de ko so ba beton ne hana faso bia maso ne die obe nante abre edi akọ na chese o man no mo fiti bu ya kwasia no acho enyenne oba de hu ye mpenifo mobo na se bia se say 21st century that we are titi ikoyi no ye mpenifo so sabe o ma adwemu emie maye na o mani na fom emma mmofra na wasie no so no na da ache bre na ye so ye bre nei no etu ntwa kakra mfa maye okay na se be mena Nyankopon anka won so thank you so much for your contribution. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa che for saying Mr. Yakuni Tamanitown, Champo Village. Maminti wa no pay Mr. Nyako. Hitman. O se kokwe kwafo, especially the kwafo mo yamobo. Kwafo yamobo papa. Senya sa de bi kan no eno ano no. Me ye yankwada ekurase ya ne yewo achemfo ase ayere bi sai. Hwe obedu efuo. Ye wi a ne abo atodwe onu ndo nim. Udua kokoro maako. Enye sido. Sidi no wo de shepom enfifiri yo. Ye di ndua sisi ho. Ye dua bode wase. Eje nnua maako wobɛdɔ ho a kɔpem tama koko yɛ bɛso na ne ɛyɛ ne koraa ne sɛ ewie yɛbɛbɔ yɛbɛbua beebi a yɛbɛsoa koko no ɔde efi no about 2 miles yɛde abɛfie ɛbɛgu apa so yɛsɛ enunum a ma na wo yɛwie a yɛasoa ɛde atwa 7 miles akɔ fon ase wɔ kakari sika hin na wonya firim okwani ne bebre saa onya hwimfirim ntina ma enne galamsey aba no ohwe ne se galamsey no asase ne be wa na ika no obenya be se we 500 million wom no obeti kokoo nyina no onya no oton okay mate o tu galamsey this ya hwe ni aba ya hwe ni ya omo ton ama galamsey fo ana kokoo no asa mate Mr. Nyako medasi papa no pay. Good morning. Good morning. Hitman. Me pa che for saying Himana na mami dukuni. Me too. Me patrol. Eti adia ba kwa me eya na ha me de bia ne se. Dem penifo no. So mutu kwan. Ekọ other countries no mo a ekọ kọhwe abrofo ise ne mo ye kuwa edumai. Wo kọ abrotre no mo a ekuafo no mo kwan nye wo sika kese. Na enso no mo kọ ye bia fupre kwa abrotre ba. Omo nkosuye bibia amfa meboa ye manyi hwese yetin kran ha yi koko marketing board sin kran ha ena enimu na ye ton momoni ko bini na mo aye bon weni mu wo ena eastern region a ehwo na koko yi ehase free ye mpono okwo a ehwo yare ho koko processing ho ahwa ye ehwo ye friend ekwan yi so we baby akoko processor you different hosen eho ena kwa eho kora egu enti yampani for den pa na mo ye akurafo ni koko nkanka koko akurafo ya pa wo mo chew mo nyai politicians mu nyina ntu baby na se obi a woni wade na wo beje no aje ni yie no mo fa edwuma ne ma no na onye ni yie na mo man na oman ani monte na dachi no ye mo ekona ye manu mo enso bana entry mano abe ho say ye mpanimfo no eye bibi papa because koko baby a area ye koko na eya hometi you matema me that say good morning wait I say please wait na just say so the yentumi ntwen ya brena so na so I was say yes sorry so we do a very final call and no pay ya wrap it up Anidaso Wɔhɔ bi adwumadi so good morning Asante Zongo. Papa. One man can be hame pa. Oh, Papa. Me just say mo hon kwa dia me mama me ho ira me. Ya pa kwan ya kurafo. Aban pa ni fo betimi aboa wo. Enye sa. No correct. Mo. Ya wa ha. Ana aban ya bi ya twetwetwam. Eye ne se koko rose. E jon kwa bo bisi aba. Ye be yi koko kwan, ye be yi kwan wo nkurase. Eye ebi so si right process ya mawom nkania sani on pray makrom aba wanti ni nyina yete
Ninti, yes, Sanya Marina, Gusu, Yajuma ye. So, I didn't know when I am with the boss, Apple. Yes, ye. A quasso. Oh, when in the combat. I don't accept 10 minutes as you want because I'm away or my Muharo. What am I about him? Young first, I would tell us here. So, oh, what's now? And one man, I owe them what a honor ye. Oh, I know, young say, dear, what bro? Yes, it's China for the fuck what we are. Now, me and call me my phone. So, go, Papa Mohatana, Yamo. Almost the group, a damn machine, the air dry at the end. Na mi siwani bishari ye na bi bem hakura ya die ye school na say trim keke ye sia school no ngoma keke e di me kwa da bia me woni wo si ma mpre afa mo sa nya bibia na mo ka school no e na university fa e ko ho no wo ba kwa betra fie abagimi asante zo mo sa ye bibi famisi demwa yo me da say me so me da say papa good morning me ba cha ya fra say About me did for 9 and about I'm answer premier because every time I was. Mammy, you want to pay. Bracco Brown baby, a couple quite some of a yam a rich, the whole year. Ninja make us anything. A dean 49, opening 49, cool, and a man, menana, when ya 1849. A man see, or qua man see a yard, about 49, will be any say cool, cratty penny pa now, will be an would be a cooking a wool. And then, Bracabra, Ghana yeti, sebi chocolate ayahe. Wouldn't you mean chocolate in Maubau? Because I will chocolate in Miami and San Auto chocolate. It's about 90 cedi, which is equally to Akonhoma. It's a must say in penny for us or more for 90 from. Maybe be on Mubeya, Coco, a Quiafo, Abra Boba fan into my pefra, Ghana, so be fan into my pefrano, or Moye, Bracabra. Men kata because my real efa cocoa send me home. Me da se 49 se also watumi afre. Yemfa we na fe yen sorry so kra. Ye bra so. Good morning. Good morning. Me ba che afre say. FM Eric Nkesifia wish. Eric ma minti wa no pay. O man Ghana na nkasa. Ye ne doso. O say ye one national plan. Now all the political parties no be aba we disu because I can say MPP bar or no one in national in the party plan. MDC so bar or no one in the party plan. So sadly we in the M because I didn't or me I team which will be able to cry back answer. I say no man will be able to meet baby I said we to me about the especially railway system. Me that time I more or that that time no railway system here you know pass all back I to me but now I think you can anybody so I think I call tamari and I bought Ghana no. Railway system need that so the question is, are we moving forward or we are moving backward? Your street light in 9 years, Juma, or mass capital town like street light in 9 years, Juma. Yeah, you know why and Tiasia now so by Obia MP Coop near the airport, the crowd will be the Coop by Ghana. Better no man. Thank you. Good way. Yeah. I was here sorry so. And much do as well. Ojebo. Eti Bracobra yan fan ase me eti4 no. Na yanka se do mase 49 na Abast Austin. Mechia no wate. Ka je nse mechia no pata. But my yanka eti4 say Lumba Fest. Yeah. Lumba Fest. Ora Charles Kwajofosu. That the Lumba and 35 years in the music industry. Watonyom 35 years in here. Na ehun afahye no. Ehun komo. Ye de bebre tifo already so. Say na nsen de ne ye hunsu mponi. Ehunsu mponi ye. Ene pompon so ranka se na beba no. Enti ye pa hontoma. Na nkoma wo mu nyina no. Ye de bebre tifo a wotie DLFM. Better. Enti no. They should stay tuned. Yes, they should stay tuned for all the interviews ne exclusives ne ho komo nyina no. Ye de bebre tifo. Yes, the legacy lives on. Rhythm never dies. Daddy Lumba, watonyum 35 years. Ye be hye ho fa. Be kra be hwe. In fact, ya ntwen ma onko ne krechi ansa
ya betena be Canada de Lumba say debi ade ba kwa bibini pe no obetwe manipo na bobora pa na oni ho a wakofifi na ani asu akusu ena obobra ena oyesei dabi ye de ne yet na se ye papa nso enim se twede ye mponyankopon onyamfa no wotena za sisu ache na mfie na afie ne waduro half gram so nu ye ogusu afie no okwa enti no bekọ enti ye ka ne mapa nyankopon afa no so aye ma wiase amanse nyina hu already no munim dada kwale dwuma de ne be do emu be de 35 years celebrating Charles Kwadwo for Suda de Lumba. 35 years in the music industry. 35 solid years. In fact, and into corporate Ghana. Corporate Ghana. Okay. We your corporate social responsibilities to the various companies, you know. Sure. We your Jumedia, I was so to me do home. Baba Bata home. Is answer that the Lumba. Juma wabo kruma no. Say abwa was no was na obi bi ni asorobo a okotokro nkasoro. Debi Daddy baby na obigina board daddy dia wanim gu ase. No cre. Enti we dia akwanya na atofo mo. Enti am mo take opportunity no mo mfa ho. Mo mfa mo tuma bebo ya dia no. Bi emfamfiri enti ba kobna abo bi dia jakwa a. Yenja na kwa. Enti me kwai mi ngofa ase fo mienu mi twani tew. Enti DJs gibi bo ami na me mfa birthday mfa ma Mary Kunadu. Na Mary Kunadu ewo ebu akwa eye Kubase no ye first class beauty salon e honom na oye adwuma enti ene eye happy birthday e koma me wofase a ne den e de Mary Kunadu a wo Kumase ebu akwa eye Kubase e na oye adwuma e wo first class beauty salon Samuel Fuli Boaten a otonkra de ma DLFM e wa Santimanta mu ono se ne wa wodenti ahofe ya metina nim chonyo wokese onfa mfra domu enkodmene eda ye wa woda no nyankopon ma de pa bia wasase wesu no wonsa enka bi na ne kwakra mu no ekọ ede amaun Queen Obroni na Ghana for back 2022 ono na Miss Golden Stool first runner up ono eno koye yentende ma hofe Queen Obroni Miss Golden Stool 2022 first runner up nyame nhira no nyo kese right ompeja wo no ntenanim emfankyere wo hwe na hofe ne sere nanim dedwa na imfa de me nhira na pa dia hofe ene wa woda ne yesronko aya amonto nsanfra ne nso ye meta akire wo wo fa me ba me ne hitman be bazigi bi ta akire a bibia be ye fante ne yankopon nhira no nyo kese na mfanfra dum kwado mo esu firi Samuel ufuli Boaten no se emfa birthday we emfa ma Queen Obroni yes okay kwado mama nso minti we mfiri hono ma happy birthday and come the CEO of Cake Works Creation mama Boaten Boatema and your birthday happy birthday and come the CEO Cake Works Creation and your birthday mama Boatema happy birthday and confirm out yankopon shraw one more who by one obusu asante nyina so happy birthday going out to you the CEO Cake Works Creation. Happy birthday. May your day be filled with joy, laughter, and all the things that make you happy. Wishing you a year filled with good health, success, and wonderful adventure. So, happy birthday going out to you, the CEO, Cake Works Creation, Mame Boatema. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said, I guess here, Enkoma production team, you know, Urasam Wokojakwa, Ziggy B, Ebuaye, with the production. Executive producer, Inshaba Kwadwo Samibi, LED production, Kama pa. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our program. See you.